Foreign Minister jangka Israel ulah kam na kabaong bakila job ya katama. Ka Israel ka ongru bau intelligence minister jangka Iran ulah sya peniap. Sibun kitir tama jangka Iran kum ki misail kiba la sya tep hapo kenteuna kacing tua jang kacing sya atak ha ka Israel. Sedang saka Lebanon ban siat namding ya ke Israel. Foreign Minister jangka Israel Gideon Sar ulaong ba kari Israel kala job ya katama Persia ya ke Iran hendrei umla ban ya tu syai balano kanega cinga kan ad kan kut pat hadu kemba arajar ngut kibru kibalayap hadu menta pat burnaki kibadai napo Iran pat Lebanon. Defense Minister jangka Israel Katz ulah kamba intelligence minister jangka Iran kata Ismail ulah sya peniap haga cingyakun haga mir jangka kanyo teri ka Iran kala persyang ban target ya ka US Embassy ke badona Irak Baghdad Bahrain Kuwait Qatar Saudi Arabia pada United Arab Emirates lanega UAE. Don sibun ba ki misail jangka Iran kiba kalaburi hatrai kendau kabagi kot ke underground base pat sibun naki kibalasya atak pat sibun ru naki kibalasya tep pat kibalasya pan ha ka cengkelon jangki building bat kimla suban pendon kameki nemar kacaka bakirung hakin tunnel kalasya ban pat kalasya kang lentino haga jing tua jong kajing syatak haga Israel menta saki Hezbollah kibadon Lebanon kila persyang ban ya jon haga negatma Iran Persia ya ke Israel pat kila siat namding ya ke Israel hadu unta kajing syakta jong kinigiri Middle East kalalong kaba syirkai hadu kata haga baka UAE kalasay yaki air defense system banyada nakajing sya atak jongki drone pergi missile jong ka Iran kublay pun perlong yun saya kendu haga wepan ke video